Na ovoj konferenciji želimo da upoznamo građane Aranđelovca sa proglasom Srpskog pokreta Dveri, koji nosi naziv Promena sistema, sigurnost za sve, kojima smo identifikovali 5 polaznih tačaka za promenu na bolje države i društva u celini. Ključna reč proglasa je promena sistema. Novi sistem mora da garantuje kako niko neće biti iznad Ustava, zakona i institucije ove zemlje. Smatramo da su sledećih 5 principa dobra polazna osnova za stvaranje novog sistema. Prva tačka je ti odlučuješ. Ona podrazumeva obnovu demokratije. Smatramo da je nama potrebna participativna demokratija, da je neophodno aktivno učešće građana u donošenju odluka i kreiranju politike. Takođe smatramo da je potrebno direktno birati predstavnike, odnosno imenom i prezimenom, kako bi na taj način izabrani predstavnici bili odgovorni prema svojim biračima. Druga tačka jeste ti kontrolišeš. Ona se odnosi na pravnu odgovornost. Promenom sistema bi bile preispitane sve dosadašnje loše odluke lokalne vlasti i donosioci tih odluka bi u skladu sa zakonom odgovarali. Odgovorni moraju snositi materijalnu, krivičnu, imovinsku, ali i političku odgovornost. Politička odgovornost podrazumeva zabranu obavljanja javnih funkcija na duži vremenski period, odnosno potrebno je sprovesti lustraciju. Treća tačka jeste ti čuvaš. Ona se odnosi na zeleni patriotizam i novo selo. Smatramo da je pitanje održavanja, odnosno zaštite životne sredine od velike važnosti. Aranđelovac je banjski grad, grad mermera i vode. Ne smemo da dopuštamo da se naša priroda urušava. Aranđelovac kao porodični grad mora biti grad zdravlja. To podrazumeva grad sporta, grad zdravih stilova života i zdrave hrane. Potrebno je očuvati arhitektonsko nasleđe i kulturnu memoriju grada, ali takođe i aktivno kreirati nove urbane identitete. U kreiranju i donošenju javnih politika koje bi bile u skladu sa stvarnim potrebama stanovništva neophodno je aktivno učešće građana. Peta tačka jeste tačka ti ostaješ. Ona se odnosi na budućnost ove zemlje i grada i zato smo je nazvali ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za svu našu decu. Da bi se ova tačka ostvarila, mladi moraju uzeti učešće u kreiranju politike, u praćenju društvenih zbivanja. U životu imamo mnogo izbora, a najteže dok smo mladi. Jedan od najaktuelnijih je da li otići ili ostati u Srbiji. Svi smo svesni koliko naša zemlja ima problema sa odlaskom mladih, stručnih, kompetentnih ljudi koji ne vide dalju budućnost u radu i životu u Srbiji. Ja sam odlučio da ostanem. Peta tačka ovog proglasa, ti ostaješ, ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za svu našu decu, se odnosi na mlade koje poziva da aktivnije učestvuju u promeni sistema. Formiranjem veća mladih kao savetodavnih organa opštinskog veća, koja će da bude platforma za bavljanje tema od značaja za mlade, kao što su sport, obrazovanje, kultura, umetnost i svih drugih bitnih tema. Ovom prilikom pozivam sve mlade da se aktivno učestvuju u borbi za bolju ulicu, bolji grad, bolje selo i bolju opštinu. Nadam se da će ovaj proglas stići do velikog broja mladih kojima će probuditi nadu da ovaj sistem može da se promeni. Cilj nam je da napravimo opštinu u kojoj mi biramo, mi odlučujemo i mi živimo.